Kamçıyak balam, benim mananda bir kızım var. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Динара Муратова жана анын 5 баласына биринчи жолу өздүгүн аныктаган документтерин тапшырды. Генерал Келиндин атасы Адыба Пусурманкуловду кабыл алып, акчалай колдоо көрсөттү жана неберелерин белектер менен сүйүнттү. Келіңіз бетке. Мынау сіздің паспортыңыз, мынау ID карттарыңыз, барлығы сізге қолыңызға. Мұнан ары сіздің документтеріңіз бар. Мақұл бұл. Балдарыңыз тұрған. Салиха. Салиха. Қана Рысбекова. Салиха. Мынау сенікі. Мынау сенікі. Мақұл бұл. Мынау сенікі. Bu Samara. Самара. Қана Самара. Қолдан өтті. Самара бере қоясыз. Мына. Қана. Бұл ақсақал сізге. Біздің атымыздан аз болса да малдарды қарамыз. Балдар қанша чай пұлын қылып беріп қойыңыз. Рахмат. Өткенде қайрылдыңыз жүреше, қайрылғаныңызға жүреше, балдарыңызға документтерді беріп, мұнан ары бұлар документтері бар, мұнан ары ешқандай бір түткіншік болышпайды. Садикке барышады, мектепке барышады. Динара Муратова Алай районунун Сарымогул айылынын 25 жаштагы тургуну, 5 баланын энеси. Ал үй бүлөлүк шартка жана жашоодогу кыйынчылыктарга байланыштуу Кыргызстандын жарандыгын ала албай жүргөн. Ошол себептен балдарынын дагы туулгандыгы жөнүндө күбөлүк болгон эмес. Буга чейин тиешелүү кызматтарга кайрылып эч кандай жыйынтык таппаган. Мындан улам атасы Адыба Пусурманкулов социалдык тармак аркылуу Камчыбек Ташиевке кайрылып жардам сураганы белгилүү. Kıyınalıp üyleri yok, kvartirada жүрөт. Bir yerge başlayıp pasportun kana deytiken. Şuna bir pasport yağını jardam kılıp alıp versin. Şeriklerine, baldarına çoğundan çoğun rahmat. Baldarıga ömür versin, kem bol bolsun, her daim jakşılıkta жүрөversin. Uşul o şarın jakşı ak көңүл ак пейилдери менен коргоп турсундар амин. Allah. Айтканыңыз келсин. Аба, качан кайрылдыңыз эле? Мынакей кайрылган кайрылыңыз бир ай болду эле. Rahmat. Эмнелерди белек кылды азыр? Hazır emi akça verdi, kızlarım ama dokumentleri verdi. Endigi yıl üy veremin dedi. 3 komnat. Şul kızıma. Rahmat, köp yaşasın. Bu çoğumuz 8'de. Kişineki 3 aylığı. Al çok azır canımızda. Anan bular azır 2 yaş, anan 4 yaş, 6 yaş. En küçük ülke. Ошентип бул үй бүлө бүгүн 8 августта Камчыбек Ташиевдин колунан тиешелүү документтерин алып кубанып турушат. Жолугушууда Камчыбек Ташиев 3 бөлмөлүү батир берилерин да убада кылды. Üy yok da sulaşı. Үйгөр жок болсо, мына азыр биз Ошко урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин берген тапшырмасы негизинде азыр Ошто бизде ипотекалык үйлөр курулуп атат. Эмдиги жылы үй курулуп бүтөт, Кудай кааласа. Азыр башталды. Ошол жерден бир жакшы bir 2 же 3 комнат алып чоң үй берели силерге. Рахмат. Макул бул. Бул балдарга жакшырган турчу президенттин тапшырмасы менен үй берели. Rahmat. Ошол Onu yine desem, kanday hayatı deken şu sen de uğruna sadece oldu. Sen Kırgız'ın tağdırı için, Kırgız'ın eli için gereken ballar ekensin. Lalim kamal boğula. Oğlum, rahmat. Baldıra var. Rahmat. Hiç olalım. Defol olalım. Жақсы жүріңіз, а? Ben ondayım tut. Baldır, rahmat ama, baldır, tüçme. Мені жақсы жүріңіз, қара подаркаларды алыңыз, Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Ош.